Астратегиатәи арратәи ҵакы змоу акәадырҭоу хазгало амҩаду ахинаркны аҵыхәанӡа аиҭашьақәыргыларатә усурақәа мҩаԥырымгеижьҭеи ҩынҩажәа шықәса еиҳауп. Уажәы уи аус алагара аҳәынҭқарразы ахарџь маҷымкәа иацуп. Убри азоуп иналаршәы-ааларшәны аџьрақәа ахаҳәла издырҭәуа. Ахақәа мчара ичҳалт ирыбжьара абахәқәа ганы амҩаду ианыҳалеит. Аџьара ақыҭаҟада Сергеи Џьонуа Аԥсны аиҳабыра дрыҳәеит ацхырааразы. Амҩабгеижьҭеи реиҵуеит, ԥшьымш-ҵуеит, иахьа хәымш ҳарҭоуп, знык ҳаахьеит, ҳахәаԥшит. Ҳхала ҳамч ақәхаӡом, арыцқьарагьы аекскаватор иду аҭахуп, нас иӷәӷәо анаҩсангьы хыхь аҳаракыра ижәбон, уи шыҟоу иԥжәатәуп, амни хыхь икны ахаҳәқәа алымбгакәа аусура ишәарҭоуп аусуцәа машәыр рыхьара ауеит, атрактор агара ауеит. Аиҳабыра ирдыруеит апремьер-министр иоуп иахьа абарҭ аспециалистцәа ҳазҭаз. Аԥсны аԥыза-министр Беслан Барҭыц идҵалақәа мчараҟа ихалеит аҳәынҭқарратә еилагы Аԥсны мҩахаҭарнакцәа. Дара напынҵас ирыман аҿыбугара ахьыҟалаз иахәаԥшны амҩаду арыцқьара иақәхарџьтәу ахәашьақәыргылара. Что мы наблюдаем? Это протяженность участка около 120 метров, схождение склона практически вертикального. Участок засыпан высотой от 2 до 4 метров. Необходимо провести взрывные работы, так как наблюдается практически живое схождение участка даже в данный момент. Аԥсны мҩахаҭарнакцәа иахәҭоу ашәҟәқәа рҩаанӡа абахә иаҿажьу ахаҳәқәа аҿырбгатәуп иԥжәаны. Ари аус аҿы ацхыраара рырҭаран иҟоуп Урыстәылатәи аҳәааахьчаҩцәа русбарҭа ахаҭарнакцәа. Кәыдырҭаҟа ухазгало амҩаҿы иҟоу атоннельқәа руакгьы аҭагылазаашьа уашәшәырахо иалагеит. Иара аҭыӡқәа шьшьеит, ахаҳәқәа ҿыбганы икаҳауеит. Уажә напзлаку аусқәа аныҟаҵамха акәадырҭа иҟоу ақыҭақәеи Урыстәылатәи аҳәааахьчаҩцәа рҭыԥ ирахь автотранспорт ала ахалара акыр иуадаҩхоит. Даурин Аԥшьбалықь Сагәхаа, Аԥсуа телехәаԥшра.